ikaze mwe mwahisemo kubana natwe kuri Kigali Real News. Ni ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 2026, aho tugiye kubajyana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubanje kubasuhuza rero tubifuriza amahoro y'Imana. Aje muri kumva Damien Habumugisha, ntabwo ndi jyenyine. Wiriwe neza bwana Habishuti? Mwiriwe neza bwana Damien. Wiriwe ute ko mbona nta murare bimeze? Oya ndahumeze neza nta kibazo rwose. Ni igikuba cyacitse yuko abatanzania bashyize imbaraga mu kongera abasirikare ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikaba ari byo ukomeje kugenda wibaza ku rwego rwo hejuru. None se ntabwo ari agashya abatanzania se baruta abacancuro bose bagiye baza hariya, ntabwo bantera umutima uhagaze kuko bashobora kuba aribo bantu bari mu banyantege nke ubwo ba mbere bahari. Amakuru ni menshi, aho n'ubundi tugiye kurebera hamwe ingabo zikomeje koherezwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Magingo ya noneho bakaba bazanye abasirikare badasanzwe baje kurinda umujyi wa Baraka n'umujyi wa Uvira. Yego birabibasha se kandi mama 23 iri mu marembo yawo? Oya ntabwo bishoboka, nyine birane nk'uburyo bwa nyuma bumeze nk'ubwiyahuzi. Ntabwo hariya se icyo bazana kidasanzwe cyaharinda cyava hehe? Nubwo hariho ibyo bikorwa byose, ariko turi kwihanganisha abakomeje guhura n'ibibazo mu bisozi, mu bice byo mu Minembwe, aho hakomeje kugaragara komunikasiyo nkeya, ku buryo umuntu uherereye muri biriya bice hari n'umuntu ushaka kuba hari ikintu yamuha, ntabwo byashoboka. Urumva ni ikibazo gikomeye. Urumva bafite ikibazo cy'uko ntaho guhahira, bafite ikibazo cy'ibyo, ariko tunatanga n'ihumure kubazi ko ari byacitse. N'ubundi intambara iracyahari, ariko urabona kuko biri abaturage bafite umutekano, uretse icyo kibazo wenda cyo kugura ako gasukari n'ako kunyu. Uko byagenda kose haguma ubuzima. Ariko uko byagenda kose Imana niyo nkuru, ejo buzacya. Hari igihe Imana yatabara. Niko bimeze. Turarebera hamwe rero aho imirwano iri kubera, ndetse n'igikomeje kuvugwa, gikomeje gutrendinga. Nyuma yaho n'ubundi Makenga atangaje ko agiye gukemura ikibazo cy'amadrone. Urabona koko ibi bintu ari bubigereho bwana Habishuti? Ku kibazo cy'amadrone hariya urabona ko asa naho ariyo yarayiganje gukoreshwa muri iki gihe, kuko ubwo hari ibanga bari bayabonyeho. Urumva ko drone nyine ntabwo nk'ubu buryo bari kuraswa na drone zirenga 10 na zingahe, urumva ni nyinshi, kugira ngo ujye kubasha guhangana nazo ni ibintu bitoroshye. Ariko urabona ko ni ikintu ubona ko n'ubundi kitarubaho igisubizo, kuko ntabwo zabahaye intsinzi. Nk'aka gace ka Kwizero muri iyi minsi itambutse, mu nkengero zaho hose guhera ku wa gatandatu bumvise ko hagiye haba imirwano ikomeye ndetse itanasanzwe. Ubundi bari bamenyereye kuba barasishaga drone zigakora mu gihe kimwe cyazo, no ku butaka bakarwana mu gihe cyabo, ariko urumva ko muri iyi minsi itambutse bagerageje kugaba igitero ku butaka ndetse na drone mu kirere bihwera icyarimwe. Nibyo, ibyo byose turabyinjiramo turebere hamwe, ariko tugaruke ku Wazalendo batangiye guheza ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ese ntibiri butere ikibazo kandi bigatera kwiyongera kw'impfu za hato na hato mu baturage, bitewe n'urugomo twagiye tubona na Wazalendo nimba bavanywe ku mirongo y'imbere y'urugamba? Kutayijyamo cyane byaba ari nk'amahirwe. Ubundi bari akamenyero kabo ni ugupostinga hafashwe cyangwa se bahiyitirira, ariko ku bijyanye n'urugamba rusa n'urwabarenze. Urabona ko nk'ibi bitero bavuga biheruka muri iyi minsi ya weekend itambutse, byabereye hariya bashaka kwigarura kari agace ka Kwizero, n'uburyo bamvaga ko bashaka kurasa ziranche za Minembwe hose. Urumva ko baheje Wazalendo mu buryo wenda babonaga ko yabateza akavuyo cyangwa akajagari muri operation yabo. Bakoresheje special z'abakongomani, bakoresha special y'u Burundi, ndetse n'abacancuro. Bivuga ko ibikoresho byari bihara byose byari ibikoresho bifatika. Oya birumvikana, ntago bari bukoresha ibi ngibi hatarimo abacancuro, kuko nibo bari ku mirongo y'imbere mu kuyobora ziriya ndege. Ndakubwira ngo iriya ntambara yatangiye kuri 29 z'ukwa mbere, 29, 31 byari isibaniro, zari indege zirenze 5 mu kirere. Ni ibintu bikaze hariya, byari bimaze iminsi bitoroshye, ku buryo
umuntu wese kwiyumvisha ko hakigenzurwa na bariya abagabo M23 urumva ni ubutwari bukomeye, baharwanya intambara idasanzwe kuko urumva ko bari basa n'abahagurukiwe, ari nayo mpamvu ubona mu gucika intege kw'ahantu kuba batarahigarurira wumva biri kuvuga ko ingabo z'u Burundi hariya zacitse intege rwose, noneho ngo biranemeye kuva mu ntambara byanze, kumwe uvuga uti birananiye, barimo baritahira iwabo rwose. Oya niko biri, abenshi abatari gutaha ahubwo bari kwiripotinga kuri M23 cyane cyane muri biriya bice bya Sake, ahari hakomeje kugenda hasigara abasirikare, bivugwa ko n'ubundi M23 yatangiye gukora twabyita nk'imiganda, umuganda ariko utari uwo kwanga, ni ugukora ibikorwa remezo by'imihanda. Imiganda ni kwa kundi ugenda usakuma cyangwa ukusanya, bamwe bagiye basigara mu byaro, bamwe bagiye bahunga urugamba bakihisha mu makaritsiye. Urabona ko batangiye kwiripotinga ari benshi, abawazarendo. Ubona ko ibi bintu nabyo biri mu bintu byashize hasi bije ya M23 bitewe yuko bafite umugogoro wo kwitunga bakajya n'umugogoro wo gutunga abo bafashe mateko. Byagiye bigaragara haba mu mirwano yo muri Nord Kivu ndetse n'aha muri Sud Kivu, urabona ko bikaze ku rwego rwo hejuru. Ni ibintu biriho kandi na mbere hose urabona ko M23 ntabwo yigeze iheza umuntu uwo ari we wese, aho waza uturutse hose muri kiriya gihugu cya FARDC, wowe waba uri we wese, nta muntu bigeze baheza, kuko uranabizi neza ko mu ngabo zabo ubu ngubu abo bose barimo, nta muntu baheje. Uribuka bafata Goma, abafatiwe ukuntu banganaga babashyize ku mahugurwa nyine nk'igisirikare nyine, urumva bafite umurongo bagenderaho, ntago bari gukoresha abantu badahuguwe, ariko wabonye ko ari ibihumbi birenga muri 5 kuzamura byagiye byinjira mu gisirikare cyabo muri kiriya gihe cya Goma. N'ubu rero nuko nta muntu baheza, n'abariya benshi hari abazajya bizana ku buryo bugaragara, kuko iyo intambara iri gutsinda bamwe urugamba rubananira, urumva ko baba benshi barizana rwose, mutagombye kubafata kuko baba babona ko nta bundi buryo, nta naho guhungira. Ntabwo umuntu yaba aturuka za Warikare watsindirwe hariya wazarendo ntiyanaguhana musadu kugeza iwanyu, ubwo urumva utiripotinze kugeraho byazakubana ikibazo. Yego bakunzi bacu, ni mutwemerere rero tuze tuyasasanure, tuyave imuzi n'umuzingo, ariko dushimira cyane mwebwe mwahise kumo kubana natwe, kandi namwe mukiza bwa mbere, nta kindi bisaba uretse kudukunda. Kudukunda ni ukuduha like, mukanadusharinga, ni nabyo nibyo, ndetse mugakora subscribe, bityo namwe mugashyiraho itafari kuri uru rubuga rwa Kigali Real News, natwe bikaduha imbaraga zo gucukumbura ndetse no kurebera hamwe ibikomeje kugenda abibera muri biriya bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse tukaba twarongeyeho n'agace k'u Burundi n'agace ka Tanzania, bitewe n'uko hari kuboneka ibitendo bitangaje aho byeruye, aho noneho babishyize ku mugaragaro. Ubundi imirwano yahaberaga ntago igisirikare cy'u Burundi cyabyemeraga, n'igisirikare cya Tanzania cyari cyarabihakanye, ariko magingo aya bareruye, bari mu mirwano, kandi birasa nkaho n'ubundi imirwano isa nkaho iri gutegurwa n'ubundi na neva, aho mu bitangazamakuru byose mujya mubona, wenda tutagendeye no ku bitangazamakuru bisanzwe, no ku mateleviziyo ya hariya i Burundi, agaragaza uburyo ki, agaragaza ko n'ubundi ari muri iriya mirwano, ndetse igisigaye ari kujya muri iriya mirwano, n'ubundi yayivamo agakubukira ngo mu mirwano yo kurwana n'igihugu cy'u Rwanda. Urabona nka kariya gace kaberagamo imirwano hariya, ujya za Minembwe za Kwezero hariya, urumva ko byanze bikunze, urabona imbaraga zayo ziri muri kara gace, ni Abarundi basaga naho badeployinga ingabo ku buryo bwinshi bushoboka. Oya magingo ariko ni nabo mubare munini dufite muri biriya bice uri hariya mu butaka bwa Repubulika. Bavuga ko ingabo z'aba FDLB ziruta iz'aba FARDC, aribo ba nyiri igihugu. Icyo kintu rero cyatumye bahagira ingabo nyinshi. Urabona ko ari agace bakaba bataragera ku ntsinzi, ariyo mpamvu buriya operasiyo yahuriye mu bihugu bitandukanye, buri wese aba ashaka kugaragaza ishema rye no gukomera. Urumva ko umwihariko wa byose hariya bari bo wenda n'abasirikare ba FARDC. Urumva ko Abatanzaniya baje muri operasiyo ntabwo babaga ari benshi cyane kubera igice bo baherereyemo cya Baraka. None urumva ko
bivugwa ko Tanzania yohereje ingabo nyinshi muri kiriya gice cya Baraka na Karemi mu buryo bwo kuharinda. Bivuge ngo uribuka neza ko habaye agasigane muri Uvira, abarundi bagahamya ko ari bagomba gushinga umutekano wa Uvira, baranabibemerera birashoboka. Ariko urumva mu gice bagenzuye nta ntsinzi yigeze ibamo idasanzwe babonye. Rero urumva niba igice cya Baraka na Karemi Abatanzania basa naho bagiye kukiharira mu buryo bwo kukirinda, urumva ko wenda Segeta ashobora kuba yaravuganye na Tanzania akavuga ati none umwe biringire muri buriya buryo mbaharire kara gace turebe ko hari icyo byatanga, kuko abona akoreshaga muri ubu buryo ntabwo bikunze. Urumva ni igice bagiye kwiharira, ahubwo umuntu yakwibaza ati se ko ubona ko hariho imbaraga zose bagiye kuzishyira mu buryo bwo kugira ngo barinde kiriya cyambu ndetse n'ince za Karemi, kandi ubona ko ari imirwano byanze bikunze ishobora kuzaba yerekeza. Urabona Tanzania ikizakora kidasanzwe abarundi batakoze cyangwa nta special y'aba FARDC ni iki ubona bazakoresha hara kugira ngo babashe kuharinda? Icyo bifashishije ngo bazanye imbunda za tirari cyane za BM zikomeye zirasa kure mu buryo bwo kugira ngo babashe gusa naho hari ahantu bahagarara bashikama. Hariya icyo navuga cyo n'ubwoba buri kuri gihugu cya Tanzania, kuko maginga y'abantu benshi abatazi muri biriya bice umujyi wa Karemi wumva hakomeje kugenda hashyirwa abasirikare benshi, ndetse no mujyi wa Baraka ni mu nzira zigana n'ubundi kuri kote ya Tanzania, iteganye naho bita ku kibuga cy'indege cya Tanzania neza. Ubona yuko bafite ubwoba yuko bitaza kuborohera, yuko umutekano waza guhungabana. Urumva rero ko ari ikibazo gikomeye cy'uko n'ubundi bafite ubwoba ko M23 ishobora wenda kuza igafunga biriya bice, ubuhahirane iki, ndetse bakanagira n'ubwoba bitewe n'uko habonetse yuko n'ubundi M23 yamenye ko aba Batanzania ari abafatanyabikorwa ba FARDC. Urumva ko M23 ifashe hariya wenda hari igihe ibijyanye n'imikoranire bitagenda neza, akaba ariyo mpamvu wenda bashobora kuba ariyo mpamvu bari kongera abasirikare muri yacu kugira ngo babirinde. Impamvu ya kabiri ni uburyo bwo kwihorera, kubera yuko hariya muri biriya bice n'ubundi bya Baraka kuri iriya akse ya Tanganyika Baraka barahakubitiwe hapfuye abasirikare. Nakubwira yuko bakimara kuhagera aba mbere ku ikubitiro hagiye hapfa abasirikare bitewe n'impamvu yuko boherejwe bo bazi ko baje kurinda umutekano, ntabwo bari bazi ko baje mu mpamvu zo wenda kurwana n'igisirikare bavuga ngo ni inyeshyamba zihari, bakagira ngo ni inyeshyamba zoroheje nyine zaho zidafite icyo zivuze. Ariko maginga ya basanze ari nko kurwana n'igihugu mu kindi, kandi koko mu bigaragara njye navuga ko M23 bitewe n'imyaka yamaze yiyubaka, bitewe n'impamvu barwana noneho bakaba bariyunganye kuri twirwaneho, urabona ko bunze ubumwe nabyita nk'igihugu, kuko maginga ya ubuso bamaze gufata buraruta ubw'ibihugu bitoya biri muri Afurika. Urumva ni ubuso bunini kabisa. Urumva rero bo bari baje ko ari umutwe w'inyeshyamba waho wa feke, ariko birengagije ko n'ubundi bakubitiwe muri Nord Kivu, bakumva ko ari ibintu byoroshye nako ati ese bazabasha gukontrola Nord Kivu, babasha gukontrola na Sud Kivu, bumva ko bitazaborora. Akaba ariyo mpamvu rero ubona Tanzania yakomeje kuba yashyiramo izo mbaraga. Nizo mpamvu ebyiri numva zumvikana, kandi nawe muri comment utwandikire utubwire wenda icyo wenda ikibura, ariko izo mpamvu ebyiri nizo zigaragara zinumvikana bitewe n'uko ku mirongo y'imbere y'urugamba bihagaze. Birumvikana, urabona ko ari agace izaba ari nka manu kuri M23. Nge mbona nibaramuka bakomeje kuhagwiza ibikoresho bihambaye bizaba ari byiza kuri bo, kuko kari agace urabona ko Baraka kari agace bagafatiye rimwe bakabafungira inyuma ari mu nce za Karemi. Urumva ibikoresho bahungana ari n'ibiki, kuko nta kidasanzwe mpamya bo bazanye, ntabwo aribo bantu muri aka gace duherereyemo Afurika y'Iburasirazuba bamenyereye intambara, nta n'izo bigeze. Harimo n'abantu bashaje hari abatigeze banazibona ugereranyije n'imyaka Tanzania bimaze itarwana. Sinzi rero ubunararibonye bwaba buje hariya. Ubundi
kariya ni agace bakwiye guharira ba nyiri kukarwaniramo ba nyirako bwite, kuko ni Yego. agace kazwi na M23 ndetse na FARDC babimazemo igihe, nibo bazi urugamba rwahariye abantu rushobora, niyo mpamvu akenshi ubona babijyamo bose kuko barabo babisanzwemo bibananira hakiri kare. Yego nibyo, katugaruke kuri puwezeho mu Minembwe. Umutekano navuga ko usa nkaho utuje ndetse abaturage bameze neza, ariko akababaro gasigaye ni kamwe, ni aka netiwaka ndetse niyo gufungura inzira zo kuba wenda habaho ubuhahirane. Ubona ko bigoye kubona isukari, kubona umunyu, kubona utuntu nk'utwo tw'ibanze biragoye, ariko urabona ko no mu bijyanye n'umutekano haracyari ikibazo kuko ntikirahashira. Urabona ko ziriya fosi zose ziri muri ziriya nce zibasha kunanirwa gufata hari ahantu ziracyahari, ntabwo ari ukuvuga ngo zaramanutse zijya Uvira, ariko nta kibazo gihari, nta gikuba cyacitse. Ntabwo wavuga ngo uraca igikuba ku bantu ndetse unatanga icyizere gike, kuko urabona ko uko byari bimeze kuva ku itariki ya 29 kugeza magingo, urabona ko at least hari ikiri kugaragara. Nyuma yaho n'ubundi General Makenga avuze ko agiye gukemura ikibazo. Yego imirwanire iracyahari mu bice bigiye bitandukanye, muri ariya mashyamba n'ubundi y'inyuma ya puwezeho, urabona ko bigoye. Intambara irahari kandi irakomeye. Naza Kiriba biravuga ko M23 ishobora kuba yarasiye Abatanzania ndetse bambura n'ibikoresho. Urumva ko bavuga ko hari imbunda ebyiri zikomeye babambuye, ndetse banabasha no kuhatsinda abasirikare bagera muri 12. Urumva ni agace kari akantu ubona ko gasatiriye muri kiriya gice bari kudeployingamo Abatanzania ari benshi. Kiriba rega, umva Kiriba umenye yuko ari impande n'ubundi ya Uvira, kandi maginga ya misi ikomeye y'Abatanzania niyo kurinda iki umujyi wa Uvira. Naho harimo akantu kuko harimo force boherejeyo, harimo force bagabanije zirinda umujyi wa Uvira n'izirinda umujyi wa Baraka n'izirinda Karema, ariko cyane cyane imbaraga nyinshi bazishyize hehe? Ibaraka ni Karema. Ariko no mu Buvira bariyo, kuko kugira ngo bamenye ko nta ngabo za, urumva kohereza y'abasirikare, navuga ko abasirikare bari muri biriya bice n'ubundi ari mu rwego rw'ubutasi kugira ngo barebere hamwe ko nta bandi basirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba bafatanije babagambanira, kuko nta cyizere bafite. Urabona yuko n'ubundi ingabo z'aba TPDF zisa nkaho zidafite icyizere ku bufatanye bw'ingabo bafatanije kurwana. Ubwo rero urumva ni ikibazo gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ni nayo mpamvu hano bagomba kuraswa ku rwego, kubera yuko ku bubi na bwiza M23 irashaka umujyi wa Uvira, ariko ikawushaka kuwukuramo na biriya bice byose byiza by'imirwanire, kugira ngo bizere neza ko agace ka Minembwe kari butuze. Kandi ntabwo agace ka Minembwe katuza umujyi wa Uvira utavuyemo. Babyumve neza, bagikora ibiki, ariko umutuzo uraboneka, ariko ntago uri bube wizewe neza. Kari agace ka Uvira katavuyemo iriya misozi. Urabona nka kano gace nk'uno muhanda bafunze wanuza wa za Kirungwa, urumva ni Croatia ihanganye na Twirwaneho na AFC. Ubona yuko n'ubundi byateye litije ikomeye ku rwego rwo hejuru. Ni nayo mpamvu rero ubona ko imirwano ikomeye iri kugenda iba muri utu duce, kugira ngo wenda barebere hamwe buryo ki bakuraho izi mbogamizi kugira ngo bigende neza. Urabona uburyo M23 irwanamo ni uburyo buri tekinike kabisa. Urabona ko bari organize, bakora ibintu biri ku mibare. Urareba nk'aka kantu tuvuzeho kaba Abatanzania barasiwe ziriya mbunda, byanze bikunze urabona ko izi mbunda ni imbunda ziremereye zibita sabasaba, bazibatwikiye imbunda ebyiri. Ni akantu kabaye gasa n'agakurikirana. Hari amato baheruka kurasa y'Abarundi 2 bari bazanye ko ari amato y'ubwirinzi bari batarakira muri system y'ubwirinzi. Urumva ko yari amato yari kuba bamaze kubyuzuza ngo akaba ari amato utapfa kurasa uko wiboneye, kandi ari amato ngari mu mato yaje n'ubundi mu minsi yashize mu ntwaro baherutse kuzana zigera mu bihumbi 170. Bivugwa ko arimo ari amato yari afite ikoranabuhanga ryihariye, ahubwo
bari batararyubaka ngira ngo. ryari ritarubakwa, nibyo nkubwira ko iri organize M23, ni ukuvuga ngo yo ikumira igikorwa kitaragera ku ntego yarashe batararisetingamo, urumva ko yari ifite amakuru ashoboka. Rero urabona ko akantu k'ingenzi kose kaza kagiye kubabogamira baba bafite amakuru yako ku gihe. Iki nicyo kikwereka ngo aba ni abantu baba barwana intambara bazi. Umuntu niba gufatirana ari intambara z'ibihugu bimeze kuri bifite musada naho ibikoresho biva, bo bazibara nk'inyeshyamba, ariko ugasanga akantu kabo kose k'umumaro bakamenya imbere y'igihe bakangije bitaraba, urabona gutsinda urugamba kuri bo bitazajya babera imbogamizi buri gihe, ko bakumirwaho intege nyinshi zabo ziri bataragera ku ntego. Reka tugaruke kuri uyu mukapiteni wakoraga mu bigendanye no guhagurutsa amadrone, bivugwa ko yaba yarashwe. Biravugwa ariko biravugwa kwinshi, abavuga ko yaguye hariya za Prizero muri ziranshi za Minembwe, abandi bakavuga ko yaguye Kisangani hari aharashwe na drone, gusa igihamya kiriho cyo nuko atariho. Birumvikana ko kuba atariho byo ntago ariho. Oya nibyo, umuntu waduhaye amakuru nawe ntiyari yamenya how situation, kuko nakubwiye ko network ziba zigoye, murajya mutwihangana, ariko turi kuyanonosora isaha ku isaha, twababwira iyo operation ndetse yapfuyemo nabo bari bari kumwe, ubona yuko bisa nkaho ibyo Makenga yavuze ari ukuri. Ni ukuri. Yaravuze ati ibi bibazo by'amadrone ngiye kubikemura, ku ikubitiro urabona ko hari impinduka zabaye. Ni ukuri kandi ni iby'ingenzi. Urumva ubundi mu bintu bisanzwe mutari ingabo z'umwuga ntago wapfa kubona umuntu nk'uyu nguyu mu gice icyo ari cyo cyose yaba arimo, yaba ari drone yamwishe, yaba yarashwe n'abo basirikare badasanzwe bamwoherejeho mu gace yakoreragamo, kari kameze nka ofisi yo mu musozi nyine, kuko urumva ari kuri tere. Uburyo bwose baba babikozemo urumva ko nta bantu bazi icyo gukora, birumvikana. Ngayo nguko rero ngibyo bikomeje kuvugwa kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere, tubashimira tubifuriza amahoro y'Imana, ikindi tubifuriza guhirwa, abarwayi tubifuriza kwihangana, kandi no tunabifuriza gukira, kuko ibintu byose bibaho, umuntu aba ameze neza ejo akamera nabi. Yemwe tunabakangurira gusengera abababaye, cyane cyane tureba bari muri biriya bice birimo intambara. Ngayo nguko rero, Imana ikomeze ibane namwe, murakoze cyane. Yego murakoze.